أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde e hoore aduna Allah on fo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo enen e mawɓe meɗen wurɓe e fatiɓe e dendagal julɓe musidɓe meɗen men fo jeyaɓe yimɓe aljanna. Haray men salmini on ka Facebook radio meɗen ɗo Lawol Kisal yo Allah hisin en hisina ɓe kippanɓe en o e karamokoɓe e taalibaɓe e wonɓe heɗade fo ka Lawol Kisal ɗo ha o malna en yewmal qiyama. Haray ka angal julnugo hiɗen fuɗɗino programme ko yowdiri fi ko ayyo hajjuyankejo. Haray en waɗino premier partie on du'aji yoga e du'awuji jangeteɗi e nokkeli sertuɗi ɗin wonande on yewɗo hajju. Partie ɗiɗaɓon en waɗuno ko honno umra on waɗirte. Hande troisième partie on ɗo no fodirnoɗen non inchallah en waɗay ko honno hajjirte, ko honde tuma hajju on fuɗɗoto, ko honde tuma kadi woni ko o lannata. Miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala min o wonɗo e wowlude yeeso moɗon ɗo yo Allah longinan ko yaadi e deftere Allah nden e sunna ɓurnaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko dabiti e bindi. Mi torike onon wonɓe landarude e heɗoyiɓe ɗum ɗo foppo kadi yo Allah newnan fokkituɓe ɓen fo ɓe yaha e jam, ɓe hewto e jam, ɓe waɗa dewal ngal ɓe hewta e jam. Haray inchallahu hajju on ko honno o gerdete. Neɗɗo fo neɗɗo yawɗo Makka fi hajju ko fuɗɗoto ko nyande 7 donkin. Nyande 7 donkin ko honɗum waɗata nden yande an o hajjuyankejo wonɗo e nder Makkatal Mukarrama. Ko wodanma ko harminagol ka hotel, ko harminagol ka suuduma ka hoɗuɗa ɗon, looto longal ha gayna no wolino e non fi ka umra, herñi peɗa on itti leɓi ley nolki, itti leɓi ley wuddu, looto ndiyan e sabunde on ha gayna, looto longal ngal non sakkitora ɗum ɗon. Si gayni lootagol longal ngal fiɓa anniye on ko wowleteɗo feññinteɗo on tigi wi'a honɗum labbayka allahumma labbayka hajjan. Allah mi notike ma fi waɗugol hajju, Allah mi turike ma, ko anniye on ni. Si a gayni ɗum ɗo haray hande kay ko honɗum wonata kongol magol, gimol magol ko wi'ugol labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mi fillito labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hande kay ko ɗum wonta gimol mangol. Ɓe ittay on Makka ka hotel ɗon ɓe naɓa on nokku wiyeteɗo Mina. Si on hewti Mina ko ɗon nyalloton, ko ɗon juuloton fana, juulon alansara, juulon futuro, juulon geeƴe, weeta bimbi nyande 9 donkin juulon ɗon kadi subaka. Haray non Mina ɗon fana on ko ɗuyteteɗum, o leyon juulu darɗe 4 ko darɗe 2 juuloton. Alansara on kadi ko ɗuyteteɗum, o liye darɗe 4 ko 2 juuloton. Hiɗen andi futuro ɗuytatake, geeƴe kadi ko darɗe 2 juuloton. Hiɗen andi kadi subaka ɗuytatake. On hawtindirta kono ko woni tun on ɗuytay Mina. Si wonon yi non ha nyande 9 on juuli subaka, nangi ngin fuɗi telewaka walluha, ɓe ittay on Mina ɗon ɓe sutina on ka wiyeteɗon waadi Arafat, ka ayde Arafa. So hewti Arafa ɗon
ko ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo hajju al arafa, al hajju arafa. Hajju on tigi tigi ko arafa ɗo. Kala mo daro yaaki arafa haray o hajjari. Son hewti ɗon haray ko honɗum wodani on haray hande kadi ko jantagol inde Allah, ko insinagol, ko tubugol ruttoka Allah, juulay ɓurnaɗo tagi fo, hebbina toragol Allah, hebbina toragol yaafuye. Son hewti ɗon ko ɗon juuloton fana e alansara. Haray fana e alansara on ɗon ko yon hawtindirɗi ɗuyton kadi. Noddinandu woturu fi fana on e alansara kono ko darnanduji ɗiɗi. Juulon fana ɗiɗi, juulon alansara ɗiɗi, noddinandu aranuru ndu woturu yoni kono haray mo be on waɗanay ɗum darnandu. Si ɗum ɗo gasi ko wodanma hande kadi musidɗo julɗo tedduɗo, na natugol e téléphone ji nata Facebook, na natugol e téléphone ji nodda manto meɗen ɗo, na natugol e filmitagol tiro photoji bero e Facebook. Hande meɗen arafa na ɗum ko ya fewtu o wiyeteɗo Allah, on noddunoɗo notiɗa, on newnanɗoma hewtoygol arafa, ka annabaɓe ɓuri guluje 100 dari ɓe fof ko ɗon ɓe hajji alamo rewrar ɗon. Ndara hoorema hande an o musidɗo, siko wawɗo wano sifa mi wa'i iwɗo e nder fulawa, hay ka welo hewtatano, hande a hewtoyi ka adna Allah on fof woni e fottude. Ɗum ɗo gite maɗen no hani wullugol, ɓernde ma nden hani wullugol, weltanoɗa rabbu samawati wal ardi. Inna Allah a jarama ma weltanike ma. Weltoranamo non honɗum, toragol mo yo yaafoma, toragol mo yo okki aljanna, toragol mo yo dande yiite. Ko ɗum weltoranta subhanahu wa ta'ala. Yettamo e nemaji ko ni mimma. Wallahi summa wallahi yawgol makka waɗa hajju ko nema. Dhalika fadlullah, ɗum ko ɓural Allah, yu'tihi man yasha. Ko mo fala wo o newnanta ɗon. Heewi lamɓe ɓe yahari, heewi marɓe ɓe yahari makka, heewi marɓe jawdi karamokoɓe ɓe Allah newna naari hewtoygol ɗon. Musidɗo julɗo tedduɗo teddirɗo diina, sa yii hoore maɗa dari arafa ɗa haani yettugol Allah subhanahu wa ta'ala, hebbina wi'ugol la ilaha illallah, ala reweteɗo e gonga, nafa rewɗo, lorra mo rewari sina o wiyeteɗo Allah. Hebbina wolugol ɗum. Hebbina wi'ugol la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ɗengal ma ngal loppo e wowlugol ɗum ɗo, gite ma ɗen wulla, ɓernde ma nden wulla, weltanoɗa subhanahu wa ta'ala. Jaka angel bani adama wel iwgol e nder fuuta nder hande Allah addima ɗo ka adna Allah on fof fottata. Inna Allah a jarama. E nder 7 milliards et demi tawata hande Allah suɓikema ya wonu ko a konu jiyango e konu Allah subhanahu wa ta'ala. A neɓi wonugol e konu bani adam, hande ko konu ko a jeyaɗo e konu jeyɗo on bani adama. Ɗum ko Allah o tagoɗo kammuli o jogginare. Si ɗum non feƴƴi yetta du'anoɗa yumma ma e baba en ma, jibinɓe ma e nder l'islam, ne'uma l'islam, fati ɓen inna yo Allah okkuɓe aljanna, wuruɓen inna yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe. Yetta Allah, toroɗa Allah an kadi yo Allah tabintine. Ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo khayru du'a, ko ɓuri moƴƴude o du'a uji ɗin fap du'a u yawmu arafa, ko du'a waɗaɗo ñalande arafa. Joni noon ka ɓuri moƴƴude ɗon, hande an hiɗa dari ɗon, hiɗa hani wullugol weltano o Allah. Ala ñalande kadi nde Allah subhanahu wa ta'ala ɓurata rinɗingol jiyaɓe makko ɓen e natugol yiite jahannama, ɓuri nde ñalande arafa nde dariɗa e muɗum ɗon. Yo Allah rinɗini an o hajjuyankejo, an o wonɗo lan heɗade ɗo e feƴƴinoyeɗo nde yewte ɗo fiyo goɗɗo kadi naftoroy nde. Yo Allah rinɗingen en fop meɗen e natugol yiite jahannama, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Nden ñande Allah rinɗina e ɓuri guluje 90 ɓe winduno yaha yiite jahannama, o watta ɓe yahay ka aljanna. Yo Allah tawnu en e rinɗina ɓen e natugol yiite, enen e mawɓe men e ɓey gureji meɗen fap e dendangal julɓe ɓen. Amin, amin, amin. Musidɓe julɓe tedduɓe, ñalande arafa ka dariɗa ɗon nden ñande, moƴƴere ko woni ɗon kon ko andi wo ko subhanahu wa ta'ala.
nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo siyamu yawmu arafa yukaffiru zunuba sanatayn wo horugol tun ñalande arafa hino yaafo bakkatu duuɓi ɗiɗi ko hombo non horata ñalande arafa komo daro yaaki arafa. Enen ɓe yahaari ɓen ko wodani en nden ñande ko horugol. Si tawi non mo yahaari arafa mo daro yaaki arafa hoori arafa Allah yaafike mo bakkatu duuɓi ɗiɗi. Musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum sikkuɗen dariɗo on ton on no haray o rinɗinama e natugol yiite jahannam. yo Allah newnan kala mo yahaari hajju no hajjiroya. Nden ñande ko ɗon wonete ha nange ngen muta futuro on heeway on arafa kono on juulata futuro on arafa on accay mo ɗon si nange ngen muti few futuro heewi few feƴƴi few ɓe ittay on arafa ɓe naɓa on e nokku no wi'e Muzdalifa. hewtoya Muzdalifa e nde aynde tawata tantuhum ala climatiseur ala ko ni ko alal hawa'i mubasharatan kaka leydi ni woni ko wala. hewton ɗon wallinon donkoye moɗon weƴƴiton gatoye moɗon takkitoɗon salligoɗon ha moƴƴa aron non juulon fotoro on juulon geeƴe ɗon kadi ko juuloton ko darɗe ɗiɗi ɗon kadi ko jamɓu koyon hawtidir on hawtidir no arafa waɗɗon ko wiyete kon jam'u taqdim hawtidirɗon adintinɗon ɗon kadi koye waɗo jam'u ta'khir hawtidirgol ninnugol fi honɗum futuro on heewino on ila arafa kono sunna on o juuloyama wo Muzdalifa. juulon futuro on watton ɗon geeƴe ɗen darɗe ɗiɗi watton chaf e witre feƴƴon waalo ɗon fowto ɗon. si wonoyi noon ha weeti on juuli subaka on Muzdalifa ɗon haray hande kadi ko honɗum waɗɗi on ɗon si yehi ha nange ngen ɓantike qabla on woɓerini ko so tawi ɓaawo nge fuɗude iwon Muzdalifa ɗon. si tawi ko wano a sonnaɓe ma lowɓe ɓen ma nawnuɓe ɓen ma ronkuɓe ɓen ɓen ɗon ila tumbo jemma hiɓe wawi fokkitude fi yahugol bugoyagol kaaƴe ɗen. si tawi ko wa juuloyay ɓe iidi kadi kono iidi waɗɗakima nden ñande ko honɗum hanuɗa wadde ko honɗum waɗete nden ñande wonande an hajjiyankejo ñande julde si newike juulugol iidi on fa biha wa ni'ma si newaki wona ya forsu ɗamari golle goo ko ɓuranma ɓuri juulugol iidi on. go'o nden ñande hiɗe hani bugoyade jamararu woturu pet kaaƴe jeɗɗi kaaƴe ɗen ko hoccotonɗe koye nder Mina. woɓɓe non hewtay tum Muzdalifa jemma fuɗɗo moɓugol kaaƴe lootaɗe ha gayna waɗa e pootiyoy waloda e muɗum na sunna on non. a accay ha weeta si weeti hocca koye ɗon hino sella ma acca ha hewta Mina. si ɗum no fo newaki kala ka hoccirɗa kaaƴoy koye haray hino wawa sellude kaaƴoy jeɗɗoy. ara bugoɗa ndu jamararu ɓurdu janɗude ndun hikkon nuntele Makka. kala kaaƴum non kun ƴettuɗa nande wotere bugete ko gotum woni ko bugorte na fo bugete kadi nde wotere ko yontigi eto kadi ha anda kun hewto yi nder ton ƴetta kun inna bismillahi allahu akbar allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura bugoɗa kum ƴetta ko kadi inna allahu akbar bugoɗa ha koye timma jeɗɗe. si ɗum non gasi ko hikkenda ɗon ko hirsugol ngol si tawi wawi newade sina ɗum ko guidiɓe ɓen kippanay ma ɗum imma layya on ma ɗum imma dammol hajjukol maɗi ɗiɗino. sa tawi joni a bugike a hirsi dammol kol haray a fembike ɗum ɗo fof hiɗa wawi wadde nde ñande so wawi newade. haray ɗo a waɗi ko wiyete kon attahallulul awwal ɗiya piiji ɗi nanoɗa ya rento e muɗum haray ɗi fof ɗi dagitanike ma si wona hunde wotere ko wiyete ko rendigo wonande wonduɗo ɗo ton e sonnajo muɗum. nden ñande hiɗa mari ɗon suwa immoɗa ɗon ara Makkatal Mukarrama waɗa ko wiyete kon tawaful ifada wangande hajju nden. si tawi wawi newade hara wondata e sonja ma ɗum hota Mina lotoɗa sa wangike nden ñande haray lanni few ko wiyete kon ɗuma rento ɗin fuu haray hande kadi ko wiyanoɗa ya rento e muɗum kon fab haray hande kadi dammagal ngal udditanama ma. si wawari newade nden ñande wangande hajju nden acca ha tuma nde gayruɗa golle Mina ɗen fab sa artoyi e nder Makka ka hotel on say noon waɗoya wangande hajju nden. ñande julde ko kaaƴo jeɗɗo woni ko bugete amma noon bimbi julde
ko kaaƴoy nogay e go'o koye kaaƴoy nogay e go'o haray ɗumaru ɓe jamararu ɓe cheytaneru ɓe haray ko jeɗɗi bugete kono koyɗon kadi fop ko gotum gotum bugorte kadi kala kun ƴettuɗa kadi haray a janggay du'a mo jannguɗen nanen on bismillahi allahu akbar ha o yaltoya si tawi noon bugoɗa ko si tawi ɗum noon a bugike ndun ɗon ko fuɗɗorɗa ñande ko mangu ndun jannuɗu ndun ɗa ko fuɗɗorta haray ko aranuru ndun arana hakkude ndun sakkitoroya nduɗa kala ndu bugiɗa e ɗiɗa ɗiɗi haray no woɗɗon ka fewtata qibla on fewta makka toroɗa amma nduto ɗon a toroytako ko ɗum ɗo watta ñande a waɗi ñande julde jeɗɗi bimbi julde a waɗi nogay e go'o bimbiti julde kadi ko ɗo wiyete ayyamu tashrik jeɗen nden ñande ka bugoyto kaaƴoy nogay e go'o siɗa faala nden ñande sa gayni bugade ɗa wawi hewtitoyde makka siɗa faala ka ɗa wawi habbitade ha ñande 13 on nden ñande kadi bugoyoɗa kaaƴoy nogay e go'o ko ɗum allah inni faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa si on yaccike on tigi arti law ella ala si on tigi nennitike ton kadi e ɗen balɗe ɗon haray kadi ella ala si tawi a gayni ɗum ɗo a hewtiti makka hara ko wannoɗo wangande nde ñande julde haray o gayni few ko so tawi komo wanganoki nden ñande no hewtitiri haray hande kadi makka ko yawo wango laabi jeɗɗi ka suudu kaba o yaha hakkude safa e marwa nde laabi jeɗɗi comme ça haray lanni hande kadi haray golle hajjuɗen ko ɗo woni ko dari haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko résumé molanaɗo raɓɓiɗuɗo fiimo ɓe wawata heɓirde gokkun ko on tigi yooɓo naɓora hara ko ɓe guidɓe ɓen ɓeytanoytamo kon kankadi himo jogui seeɗa mi turike rabbu samawati wal ardi on haray ko adi ko miɗo yaafini e ginnuno e waɗay o darto ila hecci hanki wawari newade saabu occupation ji miɗo yaafini haray inchallahu si jon janggo jaɓi ma faɗɗi janggo inchallahu en waɗay seeɗa e ɓure ko woni makka wonande kala hewtuɗo makka ko honno heɓirta moƴƴere e nder makka baladullahi lharam leydi allah hormorteni ndin ndi allah ɓuri yiɗude e leyɗele ɗen fop en yewtoye e ɓure ɗum ɗon inchallahu janngo ma faɗɗi janngo si tawi allah acci din en e koye wonki hoye meɗen hara ko ɗum woni ko hilni ɗen mi torike rabbu samawati wal ardu on yewtere anden in uridu illa al islah mi fanoraki ɗum ɗo si wona yettingol ko ɓurna ɗon maki ballighu anni walaw aya fama kana min tawfiqin fa min allahi wahda e nder koko mi yewti ɗo si mi hawrodiri e sawaba ɗum ko immorde allah subhanahu wa ta'ala haray ƴette gollitiron ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko neldi o si tawi faljere woni e muɗum ko o bani adama mo timma ɗoytiɗo ɗo ñamayɗo yara ɗano faggito bakkatuji haray ko o woni ko falji immorde ko sheytani haray miɗo toro allah subhanahu wa ta'ala wata allah famin on sina ko yaadi e deftere allah e sunna ɓurna ɗon yo allah okka on fu battane moƴƴo e weltanike musidɓe meɗen sukaɓe meɗen ka lawol kisal hoorejo on ha hewto e ley hajja fatumata ñippe e mouhammadou aliou bari e ceerno oumar diallo yo allahu on reenuɓe aynaɓe inchallahu nawrana en o radio ɗo lawol kisal yeeso wondude e dendagal radio ji meɗen nin fof wonɗi etade fiino l'islamu ɓantora en salmini oustaz abdallah diallo alman wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko wonno ka facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles ila liqa'in akhar.